Caffè drugi Oh, punčka. Čakaj, še enkrat. Oh, punčka. Oh. A imate mogoče polniti za Nokia? Zakaj tako slabo zgleda, star? Ne, jaz sem vas te vprašal, čemu ste kafetirali, pa sem dobili za manjci kafe. Kjer sem spite na kafe z nami? Kdaj boste tale? Zakaj drugo leto? Ne morete spati eno leto, je že novo. Ala. Zakaj me ste same take čudne slike pozida? Čuj pupa, imaš počne abundante. Mene da oči mora biti gotovi. Punčke, kjer se spite ali kar? Dejale. Zakaj imate tu, ko hreje, ko je horko, ko se hreje, kamar je horko? Ja, mislim, je horko parkeđo. Ili parkirao.